Oca i Sina i Svetoga Duha. Ako je i jednom pokolenju ljudskom bila potrebna i neophodna reč Božja, poučavanje u reči Božjoj, onda je to upravo ovo naše pokolenje koje je pogubljeno, izgubljeno i izbezumljeno u mnogim antihrišćanskim filosofijama, uglavnom došavšim sa zapada. Recimo, najgora stvar je ovaj savremeni, moderni način života koji potpuno pogubljuje na milione ljudskih duša. I tako današnji pravoslavni Srbi, zaboravivši sveto evanđelje kao večno merilo i života i smrti i svega vidljivog i nevidljivog, povode se upravo za tim modernim načinom života. Često i pravoslavni hrišćani koji sebe nazivaju pravoslavnima i crkvenim ljudima. Zato su naši hramovi, naše crkve, te duhovne tvrđave u koje dolazimo da upravo vojujemo protiv tog antihristovog duha koji dolazi sa zapada, ali u naše duše ulazi usled našeg nemara, usled našeg zapostavljanja zapovesti Božjih i življenja po zapovestima Božjih. Zato je nama, ovom našem jadnom pokolenju, toliko neophodna i potrebna reč Božja kao žednome voda, kao bolesnome lek. I iz tog razloga, posebno mi danas, pravoslavni hrišćani, treba još revnosnije da priteknemo Gospodu, da se pribijemo uz njega, da živimo u crkvi Božjoj po svetim tajnama i svetim vrlinama, da se poučamo reči Božjoj i da nastojimo da tu reč Božju sprovodimo u naš život. Današnje sveto evanđelje koje smo čitali upravo nam iznosi one dve najbitnije suštinske zapovesti Božje. Ovaj zakonik koji je sa kušanjem, sa nipodaštavanjem prišao Hristu, smatrujući ga običnim drvodelom iz Nazareta, pitao ga je koje su najveće zapovesti, kako da nasledi život večni. Gospod je njemu odgovorio da sledi sve one zapovesti koje je Bog dao u Starom Zavetu i također navedene su one dve najveće zapovesti. Da ljubimo Boga svoga svim srcem svojim, svim umom svom snagom svojim i da ljubimo bližnje kao same sebe. I kao dodatak na sve to Gospod je ispričao ovu priču o milostivom Samarjaninu, koji videvši prebijenog i izranavljenog čoveka pored puta, nije se kao oni leviti sveštenik oglušio o njegove rane, o njegovu nemoć, već je zastao, pomogao nemoćniku, omio rane njegove vinom i uljem previo i očistio i odveo tog ranjenika u gostionicu, dao je 2 dinara, kako čusmo, da se gostioničar za njega pobrine. Time je Gospod hteo i na delu da nam pokaže šta znači ljubav prema bližnjima. Gospod je još u onoj molitvi Oče naš pokazao nama tu uslovljenost ljubavi prema Bogu i ljubavi prema bližnjima. Kako znamo da naša ljubav prema Bogu nije umišljena, nije plod naše mašte, fantazije, prelesti? Time što istu takvu ljubav pokazujemo na delu i prema našim bližnjima. Upravo ta ljubav prema bližnjima svedoči istinitost naše ljubavi prema Bogu. Bog je te dve ljubavi uslovio, povezao uslovno jednu sa drugom i pokazao nam da nije moguće ne ljubiti bližnje, a ljubiti Boga. Sveti apostol Jovan kaže: kako možeš reći da ljubiš Boga koga ne vidiš, ako ne ljubiš brata koga vidiš? Svaki čovjek je ikona Božja, to nam poručuje sveti apostol. I upravo se u tom vežbanju ljubavi prema bližnjima vežbamo u toj ljubavi prema Bogu, bez koje se ne možemo spasti. Upravo sve naše svete, svi naši trudovi doživimo po svetim zapovestima i svetim vrlinama, doživimo u svetim tajnama u crkvi, predstavljaju to naše traganje, tu našu borbu da steknemo tu savršenu ljubav prema Bogu i prema bližnjima. I vežbajući su svetim vrlinama, mi se trudimo da na delu tu ljubav svedočimo. Ljubav prema Bogu svedočimo pre svega molitvom, verom
življenjem u zapovestima Božjim, a ljubav prema bližnjima svjedočimo time što nastojimo pre svega da bližnje ne povređujemo, da im ne nanosimo štetu, a shodno svojim snagama i da im pomažemo kad je to potrebno, kad su u nevolji. Svo svetotačko bogoslovlje predanje upravo sve nas rukovodi i upućuje na tu ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjima. Recimo, primjerena je pouka svetog Jovana Zlatousta, koju ću parafrazirati za ovo naše vreme posta. On i vreme posta označava kao vreme vežbanja u ljubavi prema bližnjima i kaže: nemoj mi reći, postio sam i nisam jeo toliko i toliko dana, već mi kaži da li si gladnoga nahranio, da li si nemoćnome pomogao. I sveti otac Jovan Zlatoust je upravo takav način posta označava kao pravi ispravan post. Kada taj post ispunjavamo ne samo telesnim uzdržanjem, već i dobrim telima. Ali ova pouka nam pokazuje i tu tajnu, tu osnovu te evanđelske ljubavi prema Bogu i prema bližnjima. Osnova te ljubavi je taj naš samoodrični podvig u kome se odričemo od svog egoizma, od ugađanja sebi. I zato je taj pravoslavni podvižnički život osnova svake evanđelske vrline, a osobito te vrline ljubavi prema Bogu i prema bližnjima. Sveti Maksim Ispovednik kaže: budi manje samougorljiv i bit ćeš više bratoljubiv. Budi manje samoljubiv i bit ćeš više bogoljubiv. Dakle, upravo nas to samougađenje, ta težnja da živimo u komforu, u slastima i strastima udaljava od tog bratoljublja. A nasuprot tome upravo nas taj podvižnički život u uzdržanju, u skraćivanju sebe, u zadovoljavanju tih strasti, slasti, komfora, što bi danas rekli hedonizma, koji se predstavlja kao merilo savremenog života, upravo nas udaljavanje od svega toga vodi ka toj iskrenoj ljubavi prema bližnjima. Jer u Evanđelju se kaže da će se u zadnjim vremenima umnožiti bezakonje i zato će ohladniti ljubav mnogih. Dakle, i tu Gospod pokazuje da upravo taj grehovni život u gresima, u strastima i slastima nas udaljava od ljubavi prema Bogu i ljubavi prema bližnjima. I sledstveno tome podvižnički život u kome se odričemo od tog ugađanja sebi, od života u komforu koji se tako agresivno danas nameće ljudima, upravo nas odricanje od takvog života i postupanja u životu vodi ka ljubavi prema bližnjem. Dakle, jedino onaj ko se trudi da se odriče sebe, ugađanja sebi, može da se vežba u ljubavi prema Bogu i prema bližnjima. To je osnov te evanđelske ljubavi i taj podvižnički život u uzdržanju, u uskraćivanju sebi, da živimo u tom ugađanju, u uživanju. Jedan sveti starac je rekao: nije moguće živjeti ovdje srećno i u ugađanju sebi i spasti se. A drugi kaže: nije moguće spasti se sedeći u udobnoj fotelji. Dakle, potreban je podvig, potrebno je nošenje našeg krsta kako bi dostigli tu evanđelsku ljubav prema Bogu i prema bližnjima. Obe ljubavi su neophodne, obe ljubavi svedoče istinitost jedne druge, podržavaju jedna drugu. I ljubav prema Bogu i ljubav prema ljudima. Naravno, naša ljubav prema Bogu treba pre svega prema ljudima treba da izviri iz ljubavi prema Bogu. Naše čovjekoljublje treba da izviri iz našeg bogoljublja, kaže sveti Justin Ćelijski. To je ono na što nas priziva sve sveto evanđelje, to je ono čemu nas sveti oci uče, jer u svetom životu svih svetitelja Božih, i apostola, i mučenika, i proroka, i isposnika, podvižnika, udenuto je to odricanje od sebe samih. Udenut je taj samoodrični podvig u uzdržanju, u uskraćivanju sebe, nekada čak i od najosnovnijih životnih potreba, i potpunom posvećivanju i predavanju sebe Bogu. Sa jedne strane, sveti oci tumače ovu priču o milostivom Samarijaninu tako što Gospod iznosi primjer milostivosti ovog Samarijanina svima nama, da taj primjer podražavamo, da i mi budemo milostivi Samarijani, da pomažemo onima kojima je pomoć potrebna u skladu sa našim mogućnostima. S druge strane, sveti Justin Ćelijski kaže
da je taj milostivi Samarijanin niko drugi do sam Bog čovjek Hristos, koji izranavljeno grehom čovečanstvo i ubijeno na smrt od greha i đavola, isceljuje i leči. To ulje simboliše njegovu milost, a vino simboliše upravo te svete tajne i svetu tajnu pričešće između ostalog. Jer kada primamo sveto pričešće, primamo Boga čovjeka Hrista, primamo sam život i darodavca života u sebe i time se lečimo od greha, od smrti i od đavola. Dakle, cijelo sveto evanđelje, pa i ova današnja evanđelska priča upućuje nas i privodi nas tom podvižničkom životu, samoodričnom podvigu, odricanja od ugađanja sebi i samim tim služenju Bogu i bližnjima. Nije moguće da čovjek živi u samoljublju, a da se ujedno vežba u ljubavi prema Bogu i prema bližnjima. Dokle god ne potisnemo naše samoljublje, naše srce bit će nesposobno da voli Boga i da voli bližnje. Neka milostivi Samarijanin, Gospod naš Isus Hristos, sve nas ukreti u tom podvigu našeg bogoljublja i čovjekoljublja, kako bi i mi, idući za nebeski Jerusalim, dostigli večni život i carstvo nebesko. Amin. Bože, neka srećeni Bogom